sibingelela abafundisi bonke abakhulekele ngawo, sibingelela bomamfundisi, sibingelela isasa team, abasha ngibingelele isonto sibone egameni likaJesu Kristu, bangaphambukeli mamsinta nyamazwe. Ngibingelela emlomeni makuvale. Bazalwane, bathina ngiyabonga abazalwane ukuthi sithole lethuba lokuthi sime la phambili. Lana singena ezinkonzweni singena sikhonza siyaphuma sinjalo, siyabuya futhi next week singena sinjalo. Mina bengacaba ukuthi ngililanga ngizathola abazalwane. Ngoba mafike eGPM ngoba banothando, ngoba bafuna ukusikhulisa enkosini. Asinikeza la mathuba noma kunzima. Ngeke uma la isidlala abazalwane uma nje ngiyakhathazela kanti ngoba uJehova uvumile ukuthi ngizela uJehova akavumanga mhlambe ngizoba nama excuse ngithi namuhla ngize enkonzweni phethe umkhuhlane ngoba ngisabuzomana kanti ngajela ukuthi enkonzweni ngiyaya phambili ngiyoba uthanda abazalwane ukuthi asisekelele sihlale enkosini ngoba uNkulunkulu ungumusa uNkulunkulu uyasithanda noma thina singaboni ukuthi uNkulunkulu uyasithanda bazalwane asenzeni kahle phakathi kwabantu ukukhola kusho ukuthi ubonakala ngokuthi ushumayela kakhulu ukukhola kubonakala ngezinto zakho ukuthi ukhuluma kanjani nabantu uhlala kanjani nabomakhelwane wakho abantwana bakho baphatha kanjani yikukukhola lokho uNkulunkulu ufuna ukuthi sihlale enkosini ukukhola kunomunye usisi bekahamba aya overseas ayogibela indiza nosisi wathi uma afike e-airport wathola umunye ubaba ahlele acela i5 rand ukuthi ucela ukuthengisiwe lo sisi enindiza yakhe besezohamba but lo sisi wazinika isikhathi sokuthi asize lo muntu akhiphe le 5 rand amnikeze yazi thina bomama satatazela mosino sakhipha imali ebhegini usavula izipho usayenzani indiza yakhe yamshiya wanika lo baba i5 rand wathi lekathi uyogibela wathola indiza yakhe imshiya wajika lo sisi wabuyela endlini wathi asahlele endlini abukela izindaba wabona ku TV ukuthi le ndiza le bekosa igibele iphahlakile phezulu lo sisi wakhumbula ukuthi uNkulunkulu kusho ukuthi bekangidile ukuthi siyenza naye umuntu azokubona ukuthi athenge ukudla wayisindisa impilo yakhe lapha uNkulunkulu uthi uma unakekela okwabanye unakekela okwakho njengoba nathi sinakekela ama-families wethu uNkulunkulu naye yazinakekela izidingo zethu azalwane sidlula ezintweni ezinzima yabona la malanga akusimnandi empilweni yami nginama-challenges but uNkulunkulu ngiyadlula usathane uyagadla manje futhi nangathi usondela kakhulu enkosini ila izinto khona ziyaku-atheka manje futhi ucabanga ukuthi ubuyele emuva kodwa emuva siyiphambili emuva siyaphambili uNkulunkulu uyasithanda uNkulunkulu uthanda ukuthi namuhla sibe la kube bekathanda bekazonisa imvula vele isibhalele singakhona ngoba uNkulunkulu eluthando uvumile ukuthi size la siyabonga abazalwane ukuthi iGPM iyasikhulisa njalo masibekezelela nani sithandane sima GPM omunye uma simvuse uma adosa omunye adosa nzima empilweni simncede yele nto uNkulunkulu ayifunayo manje ngiyazi mina abazalwane ngiyaziva uma ngena la iGPM kunalesi sindo lesi kuyashisa la ngoba kunabo baba sinabo bishop sinabo abangena nalabathi akungena khona bona bayangena thina noba sibanda sisheshele emuva bona bayangena bafundisi ngoba bawuthando baphiwe lento ukuthi bayenze nami ngiyabonga abazalwane ngifuna ukukhuluma kakhulu ngoba ngizoze ngiphambanisa izinto bengibhalile phasi manje ngathi lokubhala kwami ngathi ngizodidina isikhathi athi ngiye lapho ngiyidubule Thuba leli ngoba nami ngahawukela ngelilanga abazalwane sengihambile mina kahle kahle ngabe ngashona ngo-2009 kube ukufa bekukhona bese kungilandile but ngoba uNkulunkulu wala wathi next awuyindawo wena sesenenjongo ngempilo yami so uma niloko ningibiza ukuthi ngime la phambili ngoba ngamthembisa uNkulunkulu le time sengigula kakhulu ngabona ukuthi vele sengiyahamba bese baprepare ekhaya vele sebakhipha nombhede ukuthi kuba nomncwa ngoba babona ukuthi vele ngiyahamba sekusele 3 minutes nje ukuthi ngihambe uNkulunkulu wangibuyisa emhlabeni ngicela uNkulunkulu ngathi inkosi ngicela ukuthi ungangithathi manje ngizokusebenzela so niloko ningibisa la phambili kusho ukuthi sekuyindlela ukuthi sengiyangena manje ngiyaqala ngiyamsebenzela uNkulunkulu noma kunzima ngoba thina sikhule emakhaya lapho bakhonza amadlozi
Mina babambe mamambe bangalazi iBhayibheli. Bangafundanga futhi bathi bahlakaniphile. Ngoba namuhla sikhulile sije. Ngoba bebahlakaniphile ngakhona ukusifundisa. Ngiyabonga abazalwane, ngiyabonga ithuba lokuthi ngibe phambili. Mina ngiyakusashaya ngiyabona ukuthi no seyisho isikhathi sengiyangena esikolweni manje sokuthi ngiyabonga abazalwane egameni likaJesu Kristu. Beka